Timore aluora mag counties wa Makalu e county ma Kisumu, jagoro mar riwruok mar Kenya Union of Sugar Plantation and Allied Workers Francis Wangara ochiwo siem ni onge ng'ata mabiro buogo riwruogno ero mondo okir oko kowuok e doho bura mane gimako machungo chenro mar Kodesa kata timo leasing ne kembe sukari abich mag piny owacho. Wangara owacho ni chenro mar leasing biro mana dhi mbele ka winjruok osebedo ewi kaka ibiro chul jotije goeko osara margi kaluwore ni kembe goeko monego bed list kata onego bed ni timonegi Kodesa koro nigi omenda milionde mar osara mar jotije goeko. Koloso e sub-county Manyando e county ma Kisumu e kinde iko mar japuonj mar Ahero Girls ma en nyathi mar achiel kuom jokanyo mag riwruogno ero. Wangara owacho ni gibiro mana yie mondo okir oko burano ero akaponi osenyisgi kaka ibiro chul jotije goeko. Bende omedo ni riwruogno biro chung motegno kod jotije tok gibi yie mondo weche goeko mag siasa odonje wachno ero mar timo leasing ne kembe sukari goeko. There are people ambao wametumwa kuataki Wangara. Why? Wangara alipeleka mambo ya wafanyakazi kotini akisimamisha mambo ya leasing. Mambo ya leasing tulienda kotini na sababu kadhaa ambazo nitaeleza. Kwanza, hatuwezi tukakubali viwanda viende kwa leasing kabla hatujajua mambo haya. Moja, yeyote ambaye atapewa mamlaka ya kusimamia hicho kiwanda ajue ya kwamba wafanyakazi hawatapoteza nafasi zao za kazi hata mtu mmoja. Condition 1. Condition 2, asikuja hapo na nia ya kupunguza mishahara za wafanyakazi ili apate faida. Condition 2. And condition 3, you must be ready to pay the arrears ambayo wafanyakazi wanadai, generally is 38 months na vingine. And finally, you must protect the interest of the farmers and the interest of everybody ambayo ana hold stake in these companies. We will not, and I'm repeating it, we will not withdraw these cases from court until we are assured of what we are looking for. Hatutarudi nyuma. Lazima wafanyakazi wawe protected, haki yao isikizwe, kila mtu awe tayari kulisten to us ndio tuendelee mbele. We wrote a letter to the Minister for Agriculture. Tukitaka tukae tuongee haya maneno kuanzia mwezi wa 9 mwaka jana. Mpaka wa leo hakuna jibu kutoka huko. Tukaandisha barua nyingine tumeongeza tarehe 11 mwezi mwaka jana. Hakuna majibu imetoka huko. Tumefuata kwa njia zozote zile. There is no communication from the government. The idea ya mambo kusema ya kwamba leasing imecheleweshwa ni story ya serikali. Na watu nafaa wajue hivi. Serikali ina uporojo mwingi sana kila wakati. Mambo ya sugar industry wamefanya assessment mara mingi. Committees zimekuwa formed na hakuna committee imetoa suluhisho. Kila committee inapoformiwa inapotea hivyo, ingine inangoja inakuja inapotea hivyo, na serikali haina nia nzuri.